quere dicir que Víctor Fábregas caga con roupa. A ver, volvo a matizar. Que a xusta é necesaria. Vale. Pero non eres tío que sempre cago sen roupa. No. Claramente é Non é sempre. David Perdomo. Por enseñar as tatuaxes, Todo non un sabe pub, tocar de facer. todo un pub saiu fora para foscarme. Vamos a poñer a Víctor Fábregas, que bebeu sangue cos masais. Claramente, Sergio Pazos. Capaz, Perfectamente capaz. Eu son capaz de todo. Ostra, pero isto, claro, Aquí debería mexar Carlos Blanco na cabalgata de Reis. Eu, que son agnóstico. Pero por a edad podíache pasar, xa. Sí, sí. Home, espero que agora teña algo acerto, por lo menos, Vale, vamos a mirar cantos acertos teño ahora. Veña, comprobamos. 3. No, ahora teño que ter máis, Tes 3. Sí. Vale, vale. Eso que quere dicir que só teño que intercambiar un con outro. Cuidado, Cuidado. Entonces teño 3 acertos, que son o de David Perdomo, que sempre cagas en roupa. No, porque eu estuve na túa casa. Pero non que estiveches no meu gato. Ai, nunca me levaste. Entón é sen roupa que a porta aberta. No, de David teño claro que porque a él moléstalle todo. É verdade, é verdade. Moléstalle todo. Podría ir conmigo tamén. Eh? Que podría ir conmigo É que tamén. dudei. Claro. Dudei. Como dicía Lelitier, ni siquiera desnudo podía soportar la ropa. No. Moito me gustaba a mí aquela frase. E o de David está ben, o de Víctor está ben, non porque fixera el algo malo e que lle foran pegar porque tuveran razón. No, a xente. Efectivamente. A xente que ao mellor tú eras dun equipo, entrache nun pub de outro equipo de fútbol ou algo así. Punto. E bebín sangre cos masais, debía estar ben tamén, entonces